شهيجين جيانم بمرن وقت زانين فرم سر اساسا فكر بارفكرنو بهراني قشكرنه يعني نعم وفكرة ده هم وليد شاندي ده فكر ده جدوية يعني أجر أف جدو بن هذا القرآن هذا تم بخوزنا خوزي هناك بخارجة قصجرك ده فكيف قصجرك هنا دفكرين جدو ده درانجي جدو ده أم بتشش ريوز الشهرة سالبك يعني جاء أم جومك أم هابش بيجي هجينات شنا يعني أم كيجون ريوز الكل جبو فيجر إبرتي مذاكرة ديمقراطيك جبو مادة بيش جبي مثلا هذا فكر يوروستي يكودوني هولي فيلسوف ألمان وبرناسا إبرتي جبي جتيا وتبيجي جبو مجا أم تقولين ذريبوزي كوربين ريبوزو مذاكرة ديمقراطيك كو مذاكرة دنا برد تعرض تيجي هكي طرف كيجي شير بدنا برد الشخص ده شير بدنا دنا برا مثلا جديرو كي حاول نقدر برزقير كين هاري كنت نيف جون كريم كيا نيف جوني ميرا أي شيء بدي دنا برا جوني ميرا دشتو مذاكرة بكرة درو مربوط قادش برزقير كين مربوطين هاي قربري مذاكرة وبرزقير بوشورا سويك herkes konuda bazen mesin dibine adım buçuk dibine belki mutlaka bir de kemasik yer, anşaşlık yer. Muhtemelen yerin yeme de şaşlı yer. Yani her tişine mümküne şaşlı der. Ama her tişine mümküne zilas verir yani. O zaman kemasik dukur derdik eve, dukur çevirer. Hem iktifanı ve böyle var böyle ne başlıkın çünkü İloluz eğer bu fazın yan ki aram tekili ki demokratik behaskere bexweşi em hevret bijin cevap olarak se em hevret bijin diğer günler em hevret bijin de em çavan yezik bidin yani yerin yeme serçi asası biber em çavan mezhebki insanlara em çavan her cüdahiyin hürleri cübati heyre evet oldu da evet bekata da evet kesaret da velhasıl her çift kişiden cüdahi hene em çava ders bilir wan peskeri ki ku gava dineme bahs kir şima avadı Sedemoviçiye kesinlikle bir gerdone ders peskeri kusayine esas endama ten cibati bahsa insandaki dörde problem derdik eve çi derdik eve her yekli bir es lama tabu es yazıcı bir es eğer zihniyet yani hızlandırma da guhatin çiğnerek hamut işleme şekli biber ve mecburi biber ve şekli biber o encamsı kesinlikle alır. Jiber ve esas hızlandırma problemi. Yani psikolojik hızlandırma da yani eskisi kabul nokim, eskisi veren nokim, eser herkes ki dibinin, esker başlığı, zone, pırtışketi, her şey dibinin, tamam olursa good, demek ki yardım ne tişteki? Yani entegrasyon rebazeki jiyani khoya. Yani bingey khoya cudabun lazım bu ko entegrasyon be çekilir. Yani mesela bejin az civakeki demokratik ama hem beremji kele kamji devletteki netev devlettek heye. Na berawan gel da emi çab kan havre jiyan kır. Yani emi çab havre entegre bidir. Dama entegre te fan kır beter usat te fan kır sanki evi emi asimilasyon bibin. Emi asimilasyon da emi halandini da darbazın. Evi çanda mebhale, zamanı mebhale, evi işte Kurdawariya mebhale, tırşeki usat namime de heye. Entegrasyon diyor ki da hatne cerbandır. Reberti çit beje, dibeje ne entegrasyon?
دموکراتیک انتگراسیون لازم جمره. اگر دموکراتیک انتگراسیون ام بدن رونشتاندن و دمی انتگراسیون یادی بجه تک ملته، تک گله، تک اوله، تک باوریه اما دما کتی بیجی دموکراتیک انتگراسیون بنگه خوهنه. Yani bingê ho çîne işte pir alî qebûl dike, pir gel qebûl dike, pir ziman qebûl dike. Yani hemû ew ê xwe yani kî çawa be hebûna xwe divê ku bi nivê sîwanî de werin gel hebûdû. Bi hebûna xwe were gel hebûdû. Çünkü demokratîk dema tu tê dibêjî yani wek hevî jiyankirine yani.